Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring aya di daerah Horong Panang, Desa Cibunut. Menyusuri perkampungan. Aya di daerah Horong Panang. Insyaallah. Jalan pasawahan. Jalan geuning. Akses jalan ge barelok baraya. Mantap. Oh, paling dia. Oh, aya saung. Ararindah Kanyang Baraya. Aya jambatan. Aya jambatan Baraya. Ah. Ieu naon? Ah, videoan we, Bu. Ieu mah heureuyan we tuh. Heeh. Pirang piram sing Kamu- jama heureuyan. Kamu kana YouTube, Ibu? Ieu teh lembur naon, Ibu? Lemur kebon. Lembur kebon desana. Desa Bangbayang. Oh, Desa Bangbayang Cenah Baraya. Lembur kebon Desa Bangbayang, Kecamatan Kecamatan Geprong. Geprong. Ibu mah di dinya meuni arenakeun. Punten. Ibu. Bujang ini mah da di saung bujang. Punten ibunya ka dieu urang ieu. Geuningan Baraya. Di saung bujang ini mah da. Batus dieun aku. Mani arenakeun ke Ibu. Bujang-bujang bararutut kitu ningan. Kita urus bujang Nya. gaduh udah kumaha. Sami Ibu abdi oge. Sami. Abi mah ti daerah Nagrak, Bu. Tuh, kapali dia. Masya Allah. Mantap ke Baraya. Tuh. Dia saung si Ibu ya, bumi si Ibu. Iya paranti kukumah piringna palih deh Baraya. Dede, punten Dede. Aduh, punten ibunya. Nyawi yo, saya rat bagus. Mangga Ibu hatur nuhun. Rawasan Ibu ka dieu mah. Bujang bagus. Nya. Iya. Baraya. Kita kebon naon Bu sorosinnya. Nuhun. Cai Singgolontor Baraya tuh. Tuh. Barala udah. Nuhun. Kadia Bu masih kena lembur? Lembur aku. Nya. Aku udah. Nya. Ayo Bu uang kapal di dia. Ayo, assalamualaikum Bu. Baraya kurang kapal di kaler. Masya Allah. Ini narareplak ya Baraya. Perkampungan gitu. Tasarain maka dia. Mantap Baraya. Ngiring pipi dewan. Tuh Baraya. Mantap. Masya Allah. Ya lemburan ya. Baraya. Kapal ini ya. Masih daerah Geprong Baraya. Ini arah Rindake Baraya. Tuh. Masya Allah. Masih kene seueur bumi panggung kepali dia mah Baraya.
Kayak itu mah Serang baraya tuh, kebon. Assalamualaikum. Tuh baraya ka di mah kebon. Bumi sih itu. Iya. Lahan tuh baraya. Ini ngalak kesik baraya. Desa masih kene warung konang baraya, daerah warung konang. Masya Allah. Hari Rindah, hadiah mahal Rindah. Perkampungan desa di daerah Warung Konang baraya. Punten Bu, ngiriman pipi dewan. Punten. Masya Allah. Masih lega nih pelemuran deh. Baraya. Sarai kadi mah bumi lagi. Geningan. Masya Allah. Aya bumi kosong. Terus da aya anu ngahuni lagi. Da raya. Mantap banget baraya. Tuh. Di handap aya balong panti wawasuh. Saya nasi golontor baraya. Masya Allah. Tabarakallah. Neng, Bu, kapi dia. Masya Allah, tabarakallah. Angkap paliwetan. Ibu mitos selami ya mah baraya. Ayo teh lemur naon, A? Lemur kebon. Desana. Oh, desa Bang Bayang cenah baraya. Lembur kebon desa Bang Bayang. Oh. Kecamatan Cianjurnya. Yo. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring aya di lembur kebon desa Bang Bayang, Kecamatan Cianjur. Tuh maraya urang kapaliwetan. Pasawahan ini plaki baraya. Saya singgolontor baraya tuh. Mantap. Pasawahan mengingat plaki. Kayak kebon di baraya. Kebon naon itu baraya. Oh, kebon karet baraya. Kebon karet. Masya Allah, jalan ini ngaplak ya. Neplak. Ayo baraya, orang kapaliwetan. Masya Allah.
kaserangan seueur dia mah baraya. Kayak tambang itu baraya tuh paling kaler mah. Paran tinggal kesik baraya. Masya Allah. Dingin di mah tuh cuacanya. Yes. Baraya. Enak buat ngopi di dia mah baraya. Tuh si Haji. Ji, ayo. Baraya. Mantap, mantap.